Jako zadovoljavajuće. Ma jadno i žalost, nikako. Jako loše. Pa ne baš najbolje. Kako stvari stoje nije dobro, jel? Pa ne baš dobro. Ne mogu reći da sam razočarana, nisam razočarana, ali me je vrijeme pregazilo. Društvo u kojem ja živim je po meni relativno kaotično, čak bih rekao dramatičnije od riječi tranzicija i mislim da je vrijeme u kojem je budućnost jako neizvjesna. Iz kojeg razloga? Pa evo, nemam redovan posao, redovno primanje nemam. Sve gore i gore, plaće su male, ljudi ostaju bez posla. Najmanju mirovinu što postoji sa punim radnim stažom. U principu mi je bitan problem u tome što mlada generacija ne štuje sustav koji definira rad, budućnost kroz rad i tako dalje, nego vidim da i ono što se nudi na tržištu rada nije atraktivno da bi osoba, mlad čovjek ili djevojka mogli tražiti jednu vrijednost, jednu budućnost. Nekih pomaka da će biti bolje neće, teško. Jer političari misle samo na sebe, to je normalno, a građani tu ne mogu utjecati. Politika utječe na nas sve. Ja pokušavam da ona utječe na mene, jer smatram da sam ja premali čovjek, uopće ne želim o njoj razmišljati. A problem je što mi previše toga znamo, a ne možemo utjecati na ništa, znači ne možemo ništa baš popraviti. Ajmo reći da smo sitne ribe da bi mogli utjecati na takve krupne ribe. Uvijek ima oni koji imaju i oni koji nemaju. Oni koji imaju boli ih briga, njima je tako svejedno, jel? A ovi koji nemaju to ipak, ajmo reći, možda relativna manjina. I onda im misle i tako da se neće moći ništa promijeniti, ali tako političari donose odluke na svoju ruku. I do not belong to any party and so on because I don't like too much politics and so on, but I work my job properly. Dobili smo državu, to smo svi čekali, a nažalost nisu je dobro vodili. Da bi to morali mi svi ispaštati, ne mi. Ja neću ispaštati, ali ja mislim da će više ispaštati naši unučadi. Mislim da je sustav vrijednosti derogiran do te razine da ne postoji kvalitetan iskorak iz bivšeg društva u ovo novo. Recimo nekad davno je bilo, recimo veća sigurnost je bila u društvu, pogotovo recimo prije 90-ih. Moji roditelji recimo redovno su imali primanja, uspjeli su, ne znam, priuštiti mi da imam stambeno pitanje mi je recimo riješeno, ali ja sada nešto gradim, da nešto hoću postići, ne mogu ništa. Živjelo se skromnije, ali se živjelo ljepše. I ljudi su bili drugačiji. Mislim da je Zagreb prenapučen i da su ljudi postali otuđeni jedan od drugoga. Ljudi su više manje bili, ne više manje, nego više su bili, ajmo reći, happy, sretni, raspoloživi. Moglo se razgovarati, a danas eto. Ukratko rečeno, moje djetinjstvo bilo definirano na neki način, i privatno, i obiteljski, i društveno, za razliku od ove potpuno dezorganizacije, gdje čak ni obitelj ne može imati dominantan utjecaj na pojedinca, na djecu, da ga može izgraditi u jednu budućnost, perspektivu ili u, recimo, dobro dijete svojih roditelja. Moje djetinjstvo je bilo u državi koja je bila socijalističkog ustroja i ja sam živio jako dobro, imao sam sretno djetinjstvo. Standardi su bili postavljeni na taj način da je postojala budućnost i perspektiva. Ova generacija koju ja sad gledam, ona je potpuno dezorijentirana, nema kriterije koji bi je mogli zaintrigirati, koji bi je mogli voditi, koji bi mogli ukazati na nekakvu budućnost. Ima velike razlike, ovo što proživljavam sad, imam neku slobodu. Živio sam u jednom okruženju gdje nisam baš bio slobodan koračati, kamoli izgovarati nešto što mi je na srcu. Ja mislim da je ipak tu puno utjecaj vanjskih struktura našeg društva. Da mi nismo poslije rata znali voditi državu, da su nam možda drugi malo sugerirali kako ćemo je voditi. Ja nisam politiku poznavao dok nismo ušli u demokratski proces. U ovom sada trenutku politika je dominantno zavladala 90. godina mojim životom i životom svih onih koji se kreću sa mnom u društvu. To je jedno navikavanje na nekakve demokratske kriterije
I moj narod se bori jako s tim. Tu su se pojavile i velike devijacije oko korupcije, kriminala. Nametnuti su određeni kriteriji koji svakako nisu dobrodošli za zajednicu u kojoj ja živim i mislim da je što ćemo se prije osloboditi dominantnog utjecaja politike, da ćemo imati veću šansu da polagano iskoračimo iz ovog trenutnog stanja. But the big problem I think in Belgium is that so if we have elections, it's actually two elections, and so somebody from Flanders can only vote for a politician from Flanders, and from Wallonia only for a politician from Wallonia. But then they have to form one government, and like for me, like a Wallonian politician is taking decisions on my future, but I cannot vote for or against him. Democratically speaking, it's not correct that can happen. Moj pojam demokracije je da je demokracija procedura i ko ne zna poštivati procedure, da je nije zreo za demokraciju. A kapitalizam je neminovnost koja nije nužno zlo niti problem. Problem je, veći problem kapitalizma je onaj koji ima kapital i koji definira kapital kroz posao, jer čovjek koji ima zaposleno 2000 ljudi, ja ne smatram nužno da on vlada svojim kapitalom. Vladaju ljudi koji konzumiraju svo ono što je on stvorio da se radi i to je jedna simbioza, tako da kapitalizam nije strah. Kapitalizam je definirano društvo ovog ili onog tipa i mislim da kapitalizam je budućnost i ovog naroda i u krajnjoj liniji i cijelog svijeta. Ja bih htjela biti, ne znam, kao jedan građanin, ne znam, Švicarske, da imam redovan posao i da ne znam uopće kom je predsjednik, kom je premijer i tako nešto. Mislim, to mene uopće ne zanima. Pa ja mislim da sam imala više sreće od većine ljudi kad sam bila mlada jer sam studirala vani. Mislim, obišla sam Europu kao mlada cura i skroz od 28. sam putovala puno. Što je onda bilo moguće, ja sam sebi sama to zaradila, a danas je isto to moguće, ali na jedan drugi način. Very often I'm going to Italy because now I'm retired. Ja sam tu i rođena i ne bi se, bez obzira na situaciju, mislim da je tu još, kak bi rekla, zadovoljavajuće na neki način. Ja sam nekad bila 3 mjeseca, sam bila u Briselu, pa sam bila 3 mjeseca u Budimpešti. I travel very often, I travel whole Europe, America, so on. When I was young and spent 1 year in London. Ja sam putovao od Latinske Amerike preko Azije, preko Afrike, bio sam u Kini 2 puta. U Krakovu. Međutim, to nisu više ti gradovi. Vi danas ne vidite za 100 eura, 100 maraka onda iznajmi stan 4 osoba sa klavirom. Mislim, danas je to nemoguće. Recimo, živjela bi u Beču, ali kad bi mogla. Makar čujem da je i tamo jako puno miješanih rasa i da to više nije onaj Beč što je nekad bio. People on the street don't have a lot of problems with immigrants, even if they have another faith. But there's one political party that is very right-wing and extremist, and they are quite popular. Like for instance, in Antwerp, they have like 1/4 of the votes. Belgian University, and studying media law. They're studying the elements that encourage freedom of the media and independence of the media. I'm a civil engineer and I got master degree in transport. And I was 9 years assistant minister in the Ministry of Transport. I was in charge for strategic infrastructure project in transport, especially I was in charge for the concession in Croatia 7 years. Because the city is, let's say, the center of the city is designed for the town of 200,000 people. Now it's almost 800,000. Now tramways in Zagreb, they are transporting a year about 120 million people. The same also buses are transporting each year, which is not so bad. A sad kad gledam cijela Europa vam je kao kroz flash mašinu sve. Da meni sad zatvorite oči, da me ostavite pred Bauhaus, Briselu, Parizu, Njemačkoj, ja ne bi znala gdje sam. Nema više onih velikih razlika kao što je bilo.
A ja veselim jer ja sam inače vjernik, katolik sam i živim vjernički život, od mene ne mora dovesti, ne znam šta napraviti u životu, meni je veselje da sam odgojen u takvom društvu, mislim kao vjernik. I think what I find interesting here is I went to that church. I couldn't enter because it's full of people. The cathedral as well, it's full of people. Yesterday evening I tried to go to the cathedral as well. It's full completely. And in Belgium, like, almost nobody goes to the churches. Ja imam inače kuću na moru gdje mi dolaze neki stranci i tako. Ja mislim, na svijetu ima tako dobri ljudi da čovjek može ne vjerovati da razmišljaju kao ja i kao mi Hrvati. Jel? Veseli me kad s djetetom iziđem van, ne znam, kad se zafrkavam, ne znam, veseli me kad imam redovan posao, kad sam zdrava me veseli. Ma dobro, ja sam dosta onako vesela osoba, tako da. I'm married very late, with 55. Imam 2 sina sa mojom suprugom. Dijete 8 godina. Dečkić ide u školu, odličan je učenik. Evo vidite, recimo, veseli me njegov uspjeh, samo nadam se da će imat od čega živi danas sutra, bez obzira na svoje školovanje. Nisam htio sticati nikakva bogatstva, nisam tako odgajao ni moju djecu i moja supruga i ja. Moji su sinovi odrasli ljudi i s njima i s njihovim djevojkama i budućim suprugama i prijateljima od mojih sinova. Ja se uvijek radujem kad ih sretnem i mislim da je to jedan za sada normalan put. Family is important and seeing friends and seeing the big family and doing culture, going to the theater, reading books and doing sports and everything is important, but in fact you don't have the time to do it all. A mene vam sad samo zanimaju nekakvi zgodni dečki. Da se ispraćakam, kaj mi briga za kulturu. Meni je bitno da je zdravlje ok, obitelj, djeca da su zdrava, a ovo tu sve će biti. Ja znam da neće biti neki Bill Gates, ali